Uy gang, unsa na imong dala? Ang saging niya. Saging? Oo. Asa man kagikan? Dito sa ubos. Ibabasa kay murag bugat-bugat ra ba yana? Asa man imong dalon? Dito sa poblasyon lagi ya. Sa poblasyon? Isuroy nimo ni dito Oo. Kinsa may nagsugo pa suroy si mo ani? Si mama. Si mama nimo? Oo. Tagpila po nimo ang saging gang? Kaniya tag 25 kaning gamay kay tag 20. Bali tag 25 ni nya ang kani 20. Oo. Nganong nanuroy man kaani gang? Para ipalit sa sapatos pang eskwela ya. Pare-pare og sapatos sa imong pag-eskwela? Oo. Unsa na grade nimo karon gang? Mag-grade 8 na ko karon ya. Mag-grade 8 na ka. Oo ya. Gipasuroy ko sa saging sa akong mama kay pangpalit sa sapatos karong pang pasukan. Bali gipasuroy ka sa imong mama og saging aron makapalit ka og sapatos. Unsa man day trabaho sa imong mama gang? Tiglugit sila og lubi. Nagalugit og lubi imong mama. Oo lagi ya. Bilib jud ko sa imong gang ba kay talagsa ra nga bata nga sama nimo nga maningkamot jud ka aron makapalit ka og sapatos sa imong pag-eskwela. Sige gang. Pila man ni kasipi ni? Upat. So duha ka dagko mao ni ang tagbanjing ko. Oo ya. So ang kaning gagmay nga sipi tag 20. tag 20. Sige ako na lang nikuhaon tanan imong saging. So duha ka tag 25 ug duha ka tag 20, 90. Sige ako na lang nang kuhaon ha. So karon gang nakita na ko sa imuha nga deserve jud ka nga makadawat ani. Nako ihatag sa imuha dili man sa ingon nga dako ni. Bahalag gamay at least makatabang ko sa imuha no nga sama na nimo nga naningkamot ka. So kanigang imuha na ning trismel ay dugang na lang ni og palit sa imuhang pag mga school supply nimo ha. Unya gamit nimo sa imuhang pag-eskwela nimo. Ikaw ni bahala mo budget ana ha. Ihatag na lang sa imong mama na bahala mo gasto ana para sa imuhang pag-eskwela nimo karong ting klase. So ang kaning saging ako na lang ni kuhaon ha. Salamat kaayo ya. Wala ni problema. Tinuod ni na kwarta nga gihatag nimo sa kuya ako aya. Oo, tinuod na gang ihatag na ko na si muha. Ikaw ni bahala na ha. Ipalit na og gamit nimo sa imong pag-eskwela. Salamat kaayo ya. Wala na problema. Basta ikaw tarong lang kag eskwela ha. Oo ya. Aron naa kay nindot nga kaugmaon. Lisod jud kaayo nga dili ka makalampos sa pag-eskwela. Ikaw ra ang gisaligan sa imong ginikanan nimo. Paningkamot gyud sa pag-eskwela nga makalampos ka. So ang kaning saging gang ako na ning dalhon. Salamat kaayo ya. Sige walay asapayan basta tarong og eskwela ha. Bugat-bugat gyud ay nga saging mo dala ba. Bali upat ka sipi dagko kay sipi aba. Sa uban ani dito pertigin mahala in town sa imuha barato ra kayo ang saging. Nya ako na lang ni dalhon. Salamat kaayo ya. So makauli na ka karon. Oo ya. Sige amping sa pag-uli ha. Tarong eskwela ha. Oo ya. Sige amping. So diri sa ako. Oo ya. Salamat ya. Sige walay sapayan. So mao to karon mga ma'am og sir gipalit na ko ang saging sa bata nga iyahang gisuroy kay naluoy ko kay aron makapalit lang gyud daw sig sapatos sa iyahang pag-eskwela niya karong ting klase. Naluoy jud ko sa bata mga ma'am og sir ba naningkamot gid siya nga aron nga makapalit lang gid siya gamit sa iyahang pag-eskwela niya. So mao ni karon mga ma'am og sir no kaning saging nga ako na lang pud ning dalhon kay aron na po koy malungag dito sa mua. So mao lang to unta suportahan gyapon ko ninyo mga ma'am og sir pinaagi lang sa pag-share ning video ha. Dako na kay nang tabang sa kuha mga ma'am og sir ug mao lang to daghang salamat.